Ndabasuje mwese mbani ikaze kuri YouTube channel yacu kandi yanyu ku Ngoma TV show. Murabizi ko tuganira amakuru atandukanye avuga mu ngeri zitandukanye hirya no hino mw'isi. No ndaje ngo tuganire gusa muri nyihangane ntabwo ijwi ryanjye rimeze neza kubera ibibazo by'amagripe, ariko nanone ntabwo twabura kubagezaho amakuru ngo no kubera iyo mpamvu. Murabizi ko twasezeranyije ko amakuru tuyabagezaho 5 kuri 5. Mureke turebere hamwe ibijyanye n'ibiciro nimvuga ibiciro wumva ibiciro by'ibintu bitandukanye, yaba ibiribwa yaba ibinyobwa ndetse n'ibindi, ariko murita munabihuza nini n'ibiciro by'izamuka y'ibikomoka kuri petrole. Ibikomoka kuri petrole mvuga ni mazutu, ni essence. Iyo byazamutse rero byanze bikunze n'ibiciro by'ibindi bintu bitandukanye birazamuka. None hazamuka ibya mazutu byo biba ibindi kubera ko guhera kuri za nyanya tugura muri karitsiye ukagera ku ntoryi, ukagera ku muceri, akawunga, ibirayi n'ibindi byose bitabizamuka. Kubera iki? Kubera ko nk'urugero nk'abantu batuye mu mujyi wa Kigali, reka wenda fatire urugero kuri abo. Uwo muntu utuye mu mujyi wa Kigali byanze bikunze ibyo kurya akonsoma, yaba inyanya, intoryi, pavuro, ibingibi mwumva duhinga akenshi usanga n'ubundi byavuye mu ntara hirya no hino mu gihugu. Ibyo rero byavuye mu ntara bizanwa n'imodoka, akenshi usanga zinywa mazutu. Izi modoka nini akenshi usanga zinywa mazutu. Ikindi iyi miceri turya ngo yo muri Tanzania na hehe izanwa n'imodoka. Izi modoka zinywa mazutu. Mazutu rero izamutse uhita ubona ku giciro cy'ibicuruzwa ku isoko gitakizamuka cyane, ariko kandi noneho ubwo n'ibirayi biva za Musanze n'ahandi byanze bikunde nabyo biraza kuzamura igiciro kubera izamuka rya mazutu. Gusa nubwo biruko, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Justin Nsengiyumva yatangaje ko ngo iyo leta idashyiraho nkunganire mu giciro cya mazutu ngo litiro imwe iri kugenda no ku mafaranga 3581 aho kuba 2927 ariho kuri ubu. Aya kandi yatangajwe n'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere mu Rwanda rura. Ibyo nibyo yagarutseho n'ubundi kuri uyu wa gatandatu, ni mu kiganiro n'itangazamakuru kibanze ku ishusho rusange y'ubukungu bw'u Rwanda ndetse n'ingaruka z'ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati ku bukungu bw'u Rwanda. Magambo ye yagize ati ibiciro bya mazutu byazamutseho amafaranga 700 bitewe n'izamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga. Ati cyakora muri kiriya giciro cyatangajwe ngo harimo nkunganire ya leta ingana na 18.26 kwijana. Akandi yakomeje avuga ko ngo iyo nkunganire ariyo yatumye litiro ya mazutu itagera ku 3581 y'amafaranga y'u Rwanda. Ati mu by'ukuri bivuze ko igiciro twakagombye kuba twatangaje kuri litiro ya mazutu cyari gikwiye kuba 3581 kuri litiro, ariko ngo mwabonye ko twatangaje igiciro cy'2927 kuri litiro imwe. Rero ku munsi w'ejo kuwa gatanu mu masaha y'ijoro kabisa nibwo rura yatangaje ko guhera kuri wa gatandatu igiciro cya essence kigomba kurenga 2938 y'amafaranga y'u Rwanda kuri litiro imwe, mu gihe mazutu yo itagomba kurenga 2927 kuri litiro imwe. Rero kuva muri Werurwe y'uyu mwaka nibwo igiciro cya essence cyazamutse cyane, kizamukaho hafi 47.7 kwijana, kiva ku 1989 y'amafaranga y'u Rwanda kuri litiro kigera ku 2938 y'amafaranga y'u Rwanda kiriho no kuri ubu. Ni mu gihe kandi mazutu yazamutse 50.3 kwijana, iva ku 1948 kuri litiro yariho muri Werurwe, ikaba igeze kuri 2927 niyo mafaranga mazutu iri kugura kuri ubu. Ibi kandi binagaragaza ko mazutu ari yazamutse cyane ugereranyije na essence, cyane cyane hagati ya Mata ndetse na Kamena, aho yavuye ku mafaranga 2205 y'amafaranga y'u Rwanda ikagera kuri 2927 y'amafaranga y'u Rwanda kuri litiro. Essence rero yo kuva tariki 17 Mata kugeza tariki 6 Kamena yagumye ku 2938 kuri litiro. Aho rero Dr. Nsengiyumva ni Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yavuze ko leta izakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo irizamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petroli ridahungabanya cyane imibereho y'abaturage, nubwo bigaragara ko
bishoboka cyane ko rizahungabanya imibereho y'abanyarwanda ndetse n'abaturage muri rusange. Buriya essence leta hari uburyo yagiye yifatira ingamba bigakunda, ariko kuri mazutu ndakubwiza ukuri biragoye cyane, turaza kubigarukaho. Hano Minisitiri w'Intebe akaba yanashimangiye ko u Rwanda rwiteguye gukomeza gutanga nkunganire mu byerekeye ubuhinzi, haba ku ifumbire, ibikorwa byo kuhira ndetse n'ibindi bitandukanye, ngo kugira ngo uru rwego rutazagirwaho ingaruka zikomeye cyane n'ibibazo by'ubukungu byugarije isi. Aho kandi yanahamije ko n'ibindi bibazo bitandukanye biza bitunguranye, haba mu bijyanye n'ibiciro ndetse n'ibindi, ngo haba hari uburyo buhari bwateguwe bwo guhangana n'ibyo bibazo. Impamvu ndi kubabwira ni rero, nubwo Minisitiri w'Intebe batubwira ko bazakomeza kugerageza gushyiramo nkunganire no kugerageza guhangana n'ingaruka, ariko byanze bikunze ingaruka zo zizaba kandi tuzazibona. Muti gute rero? Reba amakamyo atwaye ibicuruzwa hirya no hino, ayo ujya ubona by'umwihariko aya ngaya yambukiranya imipaka, ari amakamyo yose anywa mazutu. Reba amakamyo avana ibirayi za Musanze, akavana ibicuruzwa za Ngororero akabigeza mu mujyi wa Kigali, akabivana i Kigali akabigeza Huye cyangwa Karongi cyangwa Rusizi cyangwa ariya makamyo yose akoresha mazutu. Reba muri boutique, injira muri boutique winjiyemo, wenda reka dufate boutique zicuruza ibirayi, ibishyimbo, umuceri n'ibindi. Ibicuruzwa birimo hariya byose byageze muri iriya boutique bigizwemo uruhare na mazutu, kubera ko izo modoka zabizanye zikoresha mazutu. Cyetse wenda nko mu bice birimo ubuhinzi cyane usanga bo ibyinshi babyihingira, ariko ni hakeya. Nko mu mujyi wa Kigali niho navuga hari n'abaturage benshi bahaha bya buri munsi, uzasanga hafi ya byose biva mu ntara. Ibyo biva mu ntara bizanwa n'izi modoka. Imiceri yose, reka nkubwize ukuri, n'uyu muceri wo mu Rwanda utunganyirizwa mu Rwanda nawe ujya kugera ku isoko habayeho uburyo umwe cyangwa ubundi hakoreshejwe mazutu. Rero murumva ko niba mazutu iri kuzamuka, niba mazutu yazamutse, ubu ngubu ni 2927, kubera ko ngo harimo nkunganire, ubundi ngo byakabaye ari 3581 y'amafaranga y'u Rwanda, nta nkunganire irimo. Ariko mu by'ukuri tuwumva ko haba mu nkunganire bagira, yego bagerageje amafaranga gutyo hafi 600 700 yavuyeho kuri litiro kubera nkunganire, ni ikintu cyiza. Ariko nanone n'ubundi igiciro kirimo kirazamuka, kandi ikindi ntituze kumva ko ibi ngibi ari umutwaro u Rwanda rwikoreye rwonyine. Oya, ni ku isi yose, ibiciro birimo birazamuka byikomoka kuri petroli kubera intambara Irani na Amerika bakomeje, n'isi irakomeje. Namye ndeba amakuru ya Byose muri iki gitondo, nuko Irani iri kwigamba ko yakubise ababaza cyane Amerika nayo iti navutuye Irani. Mu by'ukuri urumva ko bose barimo barigamba ibitero bishyashya bagabye, ariko bose bakerekana ko ibyo bitero byagiye bishegesha cyane impande zombi. Ubwo twasimbutse twerekeze kuri iyo nkuru, n'ubundi ko byose birajyana n'izamuka ry'ibiciro ndetse n'impamvu yabyo. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu nibwo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Irani zabyutse zirasana bikomeye cyane. Ni nyuma y'iminsi rero impande zombi zari ziri mu biganiro by'uburyo zacocamo ibibazo bituma zikomeza guhangana. Rero igisirikare cya Amerika kikaba cyatangaje ko abasirikare bacyo bakorera mu burasirazuba bwo hagati bahanuye drone enye za Irani zoherejwe mu muhora wa Hormuz, ngo kuko rero zashoboraga guhungabanya umutekano w'ubwato bw'ubwikorezi bwose bwanyura muri uyu muhora. Murabizi ko kunyura muri uyu muhora kuri iyi saha ni ukwiyahura, waba uri ku ruhande rwa Amerika cyangwa se ku ruhande rwa Irani, kuko wakugwa gitumo wese yakugira nabi, kubera ko impande zombi zatangaje ko uyu muhora wamaze gufunga. Rero igisirikare cya Amerika cyatangaje ko ngo mu rukerera rwa none ngo abasirikare bacyo banarashe site ya radari za Irani ziri muri Guruka ndetse no ku kirwa cya Oeshimo. Ahangaha ni mu rwego rero rwo gukumira ibindi bitero byashoboka, kandi ngo abasirikare bakaba bari maso cyane kugira ngo basubize ibitero ibyo ari byo byose byagabwa mu gihe baba batewe nyine. Rero nubwo byatangajwe gutyo, bidatinze ingabo za Irani nazo zahise zirasa misile nyinshi mu birindiro by'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere biri muri Kuwait ndetse n'izirwanira mu mazi zifite ibirindiro i Bahrain.
Rero igisirikare cya Amerika kikaba cyatangaje ko cyapfubije misile 6 za Iran, ya karindwi ntiyagera nyine aho yerekezaga, ngo kandi nta musirikare n'umwe wapfuye cyangwa se ngo akomereke. Rero ibinyamakuru byo muri Iran byo byatangaje ko ibirindiro by'ingabo za Amerika biri muri Bahrain byo byangiritse cyane, ariko igisirikare cya Amerika cyo cyasubije kivuga ko ibyo ari ibinyoma kandi ko ngo gikomeje kuba maso kugira ngo gihangane n'ibindi bitero bishobora kuba byakurikira. Tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu nibwo Amerika na Iran byari byumvikanye ko bagiye kugira agahenge k'iminsi 60 kugira ngo ubwato bunyura mu muhora wa Hormuz bujyanye bukomoka kuri petroli bube bwatambuka, ndetse binafasha nyine n'isi guhangana n'ibi bibazo. Ariko nyine ntabwo ku gahenge kigeze kamara kabiri ko kahise gahagarara, impande zombi zishinjanye ubushotoranyi. Umujyanama mu bya gisirikare w'ubuyobozi w'ikirenga wa Iran, Mohsen Lazae, akaba yatangaje ko ngo amahoro yaboneka mu gihe Perezida Donald Trump wa Amerika yabigiramo ubushake, ngo kuko ibisubizo byose biri mu biganza bye. Ubwo rizamuka ry'ibiciro nyine we yamaze kubitereka mu biganza bya Donald Trump. Uyu Lazae yasobanuye ko Trump asabwa guhagarika ibitero ingabo za Amerika zigaba kuri Iran, kandi igihugu cye kikarekura imitungo ya Iran cyafatiriye ifite agaciro ka miliyari 24 z'amadolari ya Amerika. Uyu mujyanama kandi yatangaje ko Amerika ngo niyongera kurasa muri Iran, intambara izarenga igice cya Hormuz ikagera mu nyanja y'Abahinde ku muhora wa Bab al-Mandab. Uyu nguyu nawe basobanuriyeho mu kiganiro cyatambutse, waza no gusubira inyuma ukakireba kiriho kuri YouTube. Rero ibi bikaba byagiye no ku nyanja itukura n'iya Mediterane, ngo kuko ibirindiro bya Amerika byose biri ahantu hatandukanye, kandi aho hantu ngo harazwi, ngo nibongera kugaba ibitero muri Iran, ngo ibyo birindiro bya Amerika bizaraswa, byose bizaraswaho. Rero wenda uyu muhora wa Bab al-Mandab navuga ko wabaye plan B y'ibicuruzwa bitandukanye binyura muri kariya gace, kubera ko n'umuhora ufata ku nyanja itukura, ni n'umuhora kandi ukora ku migabane 3 itandukanye, hari Afurika, hari Aziya ndetse n'Uburayi. Bivuze iki? Bivuze ko ari umuhoro ufatiye runini iyo migabane yose, kunyuzwamo ibicuruzwa, amakontineri, bikomoka kuri petroli n'ibindi. Rero Iran yo yavugaga ko izakorana n'imitwe yitwaje intwaro y'ishuti yabo, bakaba bakumira n'ibicuruzwa byacaga muri uyu muhora bigiye hirya no hino mu isi. Bivuze ko ibikomoka kuri petroli birashoboka cyane ko byahita binikuba kabiri, bituvuga biri hafi 3,000 bikaba byabana 6 kuri litiro imwe da. Byashoboka cyane kubera ko iyi Afurika uriya muhora yaba uyu wa Bab al-Mandab ufatiye runini cyane Afurika, yaba umuhora wa Hormuz wari ufatiye runini cyane Afurika. Urumva rero imihora yombi iramutse ihagaze, ubucuruzi ntibukomeze, ubuhahirane ntibukomeze, byakomerera cyane abatuye isi. Ngaye nguko rero ubwo nujya kuri boutique ugasanga nyine ibicuruzwa byahenze, ntuze kubitindaho cyane. Ni intambara nyine, ni intambara Iran na Amerika banze guhagarika. Rero urumva niba ibiciro byazamutseho by'ikomoka kuri petroli, by'umwihariko mazutu, byazamutse bikagera ku mafaranga 2,900, nibyerekana ko nyine nabyo byazamutse bishyikira ibiciro bya essence. N'ingamba zari zafashwe, ntimuze no gutungurwa nimusanga nukozaho ku ikarita ukabona havuye harenze. Ndavuga abantu batega bisi, kuko minisitiri w'intebe yanavuze ko ngo abantu batega bisi bazamutse 15%. Nukozaho ugasanga aho gendera 3.5 yabaye 500. Nyine iyo bisi uteze izinywa mazutu. Bira bisi binini harimo ubwoko bubiri, hari izinywa mazutu, hari n'izikoresha amashanyarazi. Nusanga byazamutse nyine uraza kwihangana. Nuko nyine naho Iran na Amerika bari kutwerekeza, bari kwerekeza isi. Mwakoze rero gusaba abamotari ntimuhende, mukoresha essence, nta cyakozweho, ntabwo yazamutse, mugumize ibiciro byari bisanzwe, ariko ibiribwa byo n'ibindi biraza kuba ibindi. Anyway, reka mbashimire cyane, mwakoze kubana natwe. Mujye mukomeza mukurikire, mukore subscribe, share, comments. Nicyo yifuza ko twazaganiraho ubutaha, rwose turahari ku bwanyu, mwatubwiye tukazabiganiraho. Njye nitwa Emma Bruno Mbonyuwera, mukomeze kunogerwa na gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho kuri YouTube channel yanyu Ku Ngoma TV show. Mugira amahoro.